Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kalumpung kiseng Kynthei kabadai kaseng kabala suit la shua na du usnam 1000 khandai spa khandai puar hapo ka jinga lam jang ki babun ki long kme ki bakanthum ya patma shri kong silverin swear ipan mashri kong queenie renja bam kwa herwar blai bat ki wei pat ki long kme lakatu ka nisnam kanika seng kala pinsngau shaka khasi hills autonomous district council baki kwa baki Kynthei ru kindan bentalang haka Dorbar Shnong Henry mentau snem kila lej ban ai da ka jingtho show chief executive member uba titas w khan ban pin kan mau ya kani ka jingdawa jongki habai kram baka Batisi TV i president jongkani ka seng i kong Thailand phanbu ila ong bakat kung bajingya jongkapor la idon kam baki Kynthei ru kindan bentalang hagi Dorbar Shnong la ka dei ban yashimanta haka jingji rang ba Shnong ne wat ban kit kam lang haka Dorbar Shnong ru na ka benta ka bit ka byang bat ka bha ka myan ni ka shong suk shong san hapo ka Shnong ka thau Katkum ki khubor ki bala pau la yo i baka district council kala thau ya ka committee ka ban pej benya ya ka ni ka kam but ya ka ni ka committee la clear daw CM uba titas w khan bala khmi renti bakan pha ya ka kai pho jong ka hapo arbanai i halor ka ni ka phang ka dei na du snam ar hajar khat wei ke ya belong ni ka ja seminar te po Don Bosco Center tu wilayah kran wilayah wan jadi ba ya dan kirang ba ke kibla ba hampri ba yang TV ba dan po political science dan ni hu ba kasa no kiwi di Kynthei ba kampok mat wilayah dan lang hi jadi adin tu la dan tengah jing kran takin no atau por ke ba ba dei ba ki prepare tu ba village bill administration bill. Tu ka village administration bill jong ka district council ke yang tu ka por ke. Ini la je perkhat ni na ka liang jo Kalumpung ke. Abu sini nama ba i long ta ke ini abu di Dorbar Shnong apa sor ki ba talang ni Kynthei na dia dalang ke district committee. Dia lo dia pang ni Sudah mana yo dalam mau Kynthei, mar isu bagai ke kamu ya training Kynthei bersenang kamu ya berjaya nanti kan, di halaman ini isu bakalong mental dan Shnong bawa menemu kita kemana untuk langi Kynthei dari bodi berde ki long kani kampak long renti kampak long uniform teh mo dengan wei ke ti kwa kan ba list long kung gini hi dong ni badan ni sang Kynthei at least ki representative president secretary lani kini ki Kynthei ba la ban contribute so kan bahai kin ban ai ban talang ban tu long hi member jangka executive committee pokoknya dan bentalang din man dan bentalang din kamot ben ai bentalang Kynthei man ya khat iki kam ki jam ki jintri ki ta kini benta ki bawan mo skill sarkar ki bawan apa Shnong ki tha ta ban dia tuklang ni discuss lang ni ki teng pati ki ji ki Kynthei ki shem mula si ki ji ki Kynthei ki shem la si khambon sin ki kam so ki kham hai Kynthei datang sinran kenyarai pada te isu kalau kamu dalam ya apa biang kan dia biar dalam pada dia aji dalam pada tapi so kalau kamu pay atau kamu bahag kita kan kasong kat kamu dan kamu apa idong bis dong jongki beberapa si idong kita kamu pay kita akan kamu bu no kamu kat tu ni lakukan tak ada sawut ni kesong aja ikan kan jangka Dorbar Shnong masuk tak kan nama beli kalau kawai pada orang kumkani kebiaji orang Shnong hodai long kumi hang ni ala sumia kiwi kidong kia mi lah makan Kynthei Shnong kebiaji mungkin kamu pada Dorbar Shnong dia lo antar masuk mo biar kaiman iyo Bynta yang begini semua yang tahu
Marai I kisna mila det mo pe kum tay mo padang bung de la dan ti Kynthei min swai kong meres la ila khla ta ma buai dor me ila long tengi sketri jang ada Shnong ti long ki dong kumi ni adong jongi ni min swai la long treasurer di Kynthei kum de no den hills min swak ta Kat tangki bangatik untuk mengatur. Di bunga ni pula Dorbar Shnong orang loisar. Di kumsiti sila ukra ni kani gila ibu ikal loisar di Kynthei. Tak. Kalau isu ni tip di kata balong kata kalau pun di studio ni tekasi mo por dai taki ong batang kita ki lamba ki badon teman ki mo ki bala banong kita ki timban Shnong Revin siya menta kata kentin timban Shnong lo kam dan de buni orang ba Shnong ki pindah pek kade ki be orang ba Shnong mentaro buni bedang ya kam samlai ki buni be ya ki kam no kami kapur ni juk mental ni bagi kam ya kam kajam di dalam klan lang sai dalam biang ha tamu di lano di kata te kajin nombri gila bandar lagi jong kom perkatmu kajin nombri dewa ni de le lum lang kita ki long kemiri bopon ki balang marah kani kalempung la sengi ki di kiriu krap perkat kalau la CP tip di kongsen berensel bang wadah le kompuni buat lagi kita kipor bidang ya dan ki ni keren ni kan ini topik marakan bah kipor ki senam ajar sa tu ni le station jentia untuk station itu sih apa ni itu station akhlak tengok Long ialit kata bersama stai te ni dia lit tu dia keren ni percaya tidak ba tu tangkat no gila ya untuk ni Kynthei bagi terus no bagi stability jengki Kynthei ajar kapui ti la sulong sumput untuk ajar aku ni ialit ai ni ajar aku ni ialit tak de menangani pada tinggi dia dia lit no tadi ai no ada khas ni ini kam song kia ni kam satu dia tu si bagi lit si yang main sa punya komiti dengan ini kat kubur ni lah action time ni lah ila constitute komiti si efek di kalau nomo kalau makam batang sekarang nangiya na kasi kanang siyempre mo na yung siyong anong hinirong laman ang kaya mo kalis isi yan natin sa initiative ang siya tayo yung perkat yung dalawang tayo ni pada lang bangi lek pada tang kali kata kasi hiltis ada masjid council tu siya Bynta iki dari kebakalong di nambar ini sisa boy di Kynthei dan ini dan orang pun tak long support orang kembang dengan pak lai ini boy jadi abang isi kendu Tuhan yang harum ya keren bagi kalau pelajar dia warna syakam kembang bagi isu ya hab jumut ini kata ya sorong kam ini kata banyak trailer kayaknya aku. Kalau berjaya jangan por kayaknya tahu sias sabit dan berjaya jangan por kelaya siapa kamu Kynthei jumi ni, buang lo kelaya bun kiba nang mastar kelaya kaman behe tu, mungkin semudi kena kan EU ada ni Kynthei hai tai di pindah pekat komuniti sensyar sama orang India mu. Aman lagi komiti ibu bagi ibu be Kynthei dengan at least Kynthei dengan dan different committees.